ngai thatu te vai in chi bai kan bu ka cheu kum sang ni som ni pathum buaya wanga rau san ku ki khwa lua le ma sak ber chu mai ni thum sang ni som ni pathum buaina wangin khotam tak chu rau san ni in relief kema mitam tak an la oma mani khwa let ngam to lo hi tam tak an la oma ni chutiang boruak kara voin mai ni som ni pariat hian ku ki khwa khodang village chu an lua le theita a an valom don em khodang village hi chorchanpur kakching le bisnupur district pathum ramri buffer zone a umni in voin khan hunser program siamin MLA Paulin Lalhau kip chuan a hongani khomiten lung an phun boka pastor Zalal chuan pathian hena a hlan ani khodang village hi in som nga bor omna ni in chungzinga in som li chu an hal fai vek to a mai ni som ni pariat kum sang ni som ni pathum khan an tlan chiat santa ani an kholal zammin lin haukip chuan an MLA district administration le civil society organization te chunga lom thu asoi chenna in som li hi sakzo to ni in som dang chu pradhan mantri awas yojana PMAY scheme noya saktura boy pui mekani khodang mi puite boy nuwa an ma ni chenna in ngeya zan in an mutur chu kan lom puya mang thaber kan du sake Manipur buaina bulber chu Kuki National Organization KNO Kuki National Army KNA President PS Haukip le Zomi Reunification Organization ZRO Zomi Revolutionary Army ZRA President Thanglian Pawgui te anni Federation of Homi chuan anti mai ni som ni pariat voin khan Imphal khopuya Federation of Homi chuan protest rally lungoi lona kongzo niom tak an huai hota Kuki telaka an lungoi lona ani rualin Manipur ramlai lungfa nia in chalbi meitei le naga hwai tu te anin pumkhat theina tura au harna ani Federation of Homi hi alahelo kanom takin han soifia masaila he pol hi Imphal phaira matanga din ni in meitei te ta na din ani bera ma se naga pol then khatte po antelve to a tuna chuan meitei naga in mongjom na anita he pol hian meitei le naga chauchu ramlai lungfa indigenous people angin an ngaya Kuki chu an chartel lo hrimani meitei le naga chanvo ham that na tur buai pui tu pol ani Federation of Homi hian RK Rajendra Singhan Azia Manipur after the coming of Kuki ti le khabu an lo chwa to boka kumsang ni sompanga atang to khan Kuki te hi foreigner anni tin an lo auto ani tunla hian Federation of Homia hian nagate antelve na in pol pani international meitei forum RK Rajendra Singhan kumsang ni sompani adin le Joint Committee on Inner Line Permit System abultumtu sapamcha zadumanian kumsang khat jakwa som kwa pasari atanga alo kalpuito chu phiar kopni in Federation of Homi hi alo pianga atobul en hi chuan nagate a huam lo shrim mase tribal te aya nam fingjok general ni phangat chu an lo thlir zawa Kuki le naga arwala foreigner anga han chua chu an hu phurde wani ange naga chu an mertel du lova lamtanga an siam ta jok ani voin kongzo a hian an president sapamcha zadumani chuan foreigner te cho chua buaina do ne tur chuan ramlai lungfa diktak meitei le naga te anin pumkhat apoimo zia soyani Kuki ten highway andan reng thai chu central sarkar an soisel boka United Naga Council point tuna hian national highway andang ve meka tin hunliam to United Naga Council chet nat zia tepo chutimaya thaingil thai turchi ani big lo district thar pasari thiat dot nawang ringotin niza somthum pakochung Manipur nukhrui national highway an khar tikha kan threvek ome diktaka soichuan kumsang ni somparuka ibobi sarkar in district thar pasari asyam kha meitei te divide policy ania naga te ain Kuki zo marte chan alo thata deuni in langa amo phurtu chu meitei te ni in naga te hian meitei te laka engma antingam lo economic blockade bak chu meitei te point naga te thin urna hi an thelo derve ngar ni in alang voina Federation of Homi rally hi palace ground an thukhoma KNO KNA President TS Haukip le ZRO ZRA President Thanglian Pawgui te lim an hala Manipur buaina jongsong akai kwangpa anni anti kamjong CSO ten Kuki volunteer an changlet
mai ni som ni pasari ni mina kan puan tak village volunteer eastern zone kuki zogam ultimatum chu working committee kam jong district chuan nimin vek khan an ron changle ngala VVEZ kuki zogam te thilphu darkar som ni pali chunga kamjong le ukhul district huam chunga kuki khwate khwa khirna lip tura ultimatum an chwa chu ti hian naga ten an changani in thilphut le ultimatum sumdon na khwa khir thu kha hetiang din huna hian kan pom thailo pakhatna national highway 202 hi in polten an lakhara midang ta na kongpui in khar reng laya mihring chunga laina na in dil hi thildik lo tak ani pani na naga mi paruk in rente omna po hriat alani lo pathumna kuki te hian mihring chunga laina na dil ve hi in phu hlol lo hetiang boruak ke chemai theikara hian le lampol chau dem na hi kan ngai thailo remna le muan na om don chuan kiltina tangin rinom na langtlang le dik aom turani ultimatum thutop le invauna hian tangkai na anei lo tinan ziak kan mi te kan ram le namnun venghim turin kaini chu kan huna hian kan dingreng don tinan ziak ani Manipura naga an omem naga ten tangrol thailo tangkhul ten mangang tangkhul le zeliang rong te hi naga an ni lo tin comment lama inron soi thina an ma ni ber hi naga anin timiau sia keini lo hnol ngot thei an ni lo mizo khovel kanen chuan mizo intidu chialo ma se mizoram atanga mizo an ni tia kan lo unau NVMM te an oma ma se mizo khovel ang lo takin tangkhul le zeliang rong te hi anin tinaga ma an pol ming zong zonga naga an tel deu veka manipur zo na thlak te jinga hian mar mizo in pui paite mizo tribe council thadau mizo in pi manipur tiangte awm ve mia lo manipura mizo in tideu bik te chu mizo people's convention MPC hnuaya an oma MPC dai ponom te hi mizo angin kan pom reng donem kan pomani chuan mizo hinglan na polom chun MPC hian hlutna avanei omlo ve ti te rilrua alang kan soitum tak zok chu hei hiani nambil pol minga mizo teltir du si lo te hi mizo anga kan pom viau laya je mi ten naga nin timol mol chunga naga an ni lo ka cha naga tiang te hi omzia anei lo khup mai chuti line manipur le nagaland politics hi state rorel na sang ve ve ani angin nagaland naga ten manipur naga politics a enroll antum lova chutiang bokin manipur naga te nagaland politics a unenroll anrem tibik lo manipur naga le kukikara boina omta se nagaland naga ten antran puilo hi kan ring chiaim ni manipur naga te hi zo na thla kuki tiang boka tangrwal thailo anni ve a naga anga hanrik hluai hi chu andu ve thin ma se kuki zomi marteng bokin nambil rilru an ban san tak tak thailova asase an ngam lo tangkhul naga long TNL chuan NSCNIM le zeliang rong united front juf te chu inhuat na ban sana in lungrual takamha la to turin an ngen NSCNIM le ZUF te hian in ka hai puang sela in biak na hangin an harsat na te in za ton taka chinfeldan kong dakturin TNL chuan asom manipur mahuna naga te damkho chuan nan in pumkhat apoimo a hruai tu zongjong te naga ma khuanga ya ma kan lak angai tak zetani anti tun hnayan thu chua ti hian an ziaka tunang hun harsa hian naga pol sang sang te kara inrem lo na hian namkhat anga naga chakna kan himna le kan malam hun atichia ani ti in an ziak politics mathlir ngai dan le du dan ai nang vek lovang ma se heng thil te hi unau kara thisen chuana thamatling lo in pum khat na ti chetua kan mang tu rani lo nagalena chuan pol tam tak an oma ma se ceasefire an naya in riat thiam na thatak an nei thei hetiang rilru le ngai tuana hi manipur nagarama omvero se politics akan chan vole din huna wangin nagaram te ponlam beina le helpol te kuta kan kalsan turani lo pipu atang kan ro chunram te ven himna hi naga pol sang sang te kutain hat ani ti in anzia